Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. İman iyesi Allah yurtta meşitte maddi turmuşның ıgız-ıgısından, dünya kaygılarından oruna, köngüline yol taba. Bugünkü vagazibizde ne şul hakta onu Qozan Nuri Meşidi İmam Hatibi Olmaz Mühlisov sili. Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq maqtavlarımız, şükürlərimiz Allah Teala'ga bulup, seyikli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a köngül türübüzden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irişse idi. Mescidke kelgende Allah yurtuna barganlıqni unutmayık, Allah'a, konaqqa barganlığımızı unutmayık. Hem indi mescidke barır aldından özümüzni hazırlap koyarga tiyişmiz. Mescidke kelir aldından biz gısıllı bulurga tiyiş. Şulay tırışırga kirek mescidke barganda taharatli bolup baro. Mescidke bargan vakitta türlü isler, temsiz, yaman isler bizden kelirge tiyiş tügül, sarımsak, eki soğan, aşamırga tügül mescidke bar aldından. Kirisince hoşbuylar, temli isler sırtınıp, matur kiyimleri bizden kiyip, eğer hatın kızlar bulsa indi gavretlerin tımalap, ızınrak kiyimlerden, yavluklardan mescidke barıga kirek. Mescidke kilip kirgeç, mescidke kir aldından көркем санала оң аяқтан кіру, hem mescidke kirgende махсус дұға бар, шул дұғаны оқып кіру көркем санала. Şulay uq mescidke kirgende biz ayak kiyimlerimizni salıp kiremiz. Çünkü mescidler çista, pak bulurga tiyiş. Ayak kiyimimizni saldık iken, bütün mescidlerde de ayak kiyimi koyatırgan kişteler var. Şul kiştelerge matur ettirip ayak kiyimlerimizni koyabız. Mescidke kelip kirgeç, eğer kişiler namaz okumaytırgan bolsalar, yani Kur'an okumaytırgan bolsalar, boş bolsalar, ol vakitta biz alarga Esselamu aleykum deyip salam beremiz, isenleşemiz. Eğer de indi namaz okuytırgan bolsa, Kur'an okuytırgan bolsa, bilim alatırgan bolsalar, ol vakitta alarga salam bermeybiz. Hem şunday tağın көркем gadet bar, mescidke kirgeç, oturgançı 2 rekaat mescid namazı oku. Albatta, eğer de xutba söyleytirgan vakit bulsa, vaaz söyleytirgan vakit bulsa, o vakitta okumayız, oturup vaaz tınlayız, xutba tınlayız. Eğinde boş bulsa, vakitimiz ali azanğa hatlı köpünür vakit bulsa, o vakitta 2 rekaat mescid namazını okuyuz. Hem indi Allah'a şükür, buna bugünkü mescidler karşında isim koşu bölmeleri, nikah oku bölmeleri ayrım koyulgan. Hatta kayber mescidlerde cenaza hanelerde bulduruldu. Kişiler indi meyitini tıgımında yuvup, cenaza namazını okup, kabirge zatlıda şunday mümkünçilikler de koyulgan. Elbette mine aytilgan talepler indi köbrek kağıla namaz oku zallarda, namaz oku bölmelerine kirgen vakitta. Şulay mesela mescidde nikah okula iken bu indi Allah'ın yurtu, şunu unutmasak idi. Kayber kişiler mescidke nikahka kelgen vakitta zağızka kelgen kebek. Hatta hatın kızlar yavluksuz, kıska iteklerden şunday bizenip şulay kelgen kişiler de var. Bu көркем әйбер түгел. Çünkü mescidke kelebіз iken nikah ol, Allah'ın buyruğunu ötübüz, Allah yurtuna kelebіз. Konak bulup kelsek de, keleş bulup kelsek de, biz indi yavlıktan bulup, gavret orunlarımız tumalangan bulurga tiyiş. Hem şunday fotosessiya degen әйбер de var. Kayber vakitta, hatta nikahka hatlı mescidde namaz zallarına kirip, patavga tüşü degen әйбер var. Kayber evleri nikahka hatlı kışaklanışıp, şunu türlü pozalarga basıp düşerler. Ol indi Allah saklasın, gınak sanala. Mine elbette bunda 2 aknıdan anlatmasa gerek. Mescidde işleyen kişilerge de bik itibarlı bulurga. Kayber kişi mesela mescidke ol birinci mertebe kire turgan bulurga mümkün. Ol korkup gana kile, nişik basırga, nişik atlarga, nindi söz eytirge, nerse işleyim iken deyip, eğer mescidde işleyen kişiler bu birinci kelgen kişiye durfa ettirip karşı alıp yemsiz sözler eytseler, ol kişi elbette mescidke yağdan kelmey birla da çıkıp, mescidden çıkıp getirge mümkün. Şuna göre elbette bütün eybirini bilip bitiru mümkün tügül.
Шайтан ул мәчеткә барыйм дигәч, төрле сәбәпләр таба башлый. Мәчеткә бармаска соңрак барысың, син әле яшь, әле синең алда мәчеткә аннары барысың. Юк, берәйбер белмәсәк тә, дуа белмәсәк тә, намаз укый белмәсәк тә, тахарат ала белмәсәк тә, әлдиннән ерак булсак та, килик мәчеткә. Мәчетне ачып керик, мәчеттә эшләгән кешеләрдән матур иттереп каршы алып, матур сүзләр тавып, ул кешенең күңелен күтәреп, дуалар кылып, теләкләр теләп, һәм имамнар да инде бу кешене кызыктырып, бу кеше тагын кире мәчеткә кайта торган иттереп җибәрә алсак иде, шулай иттереп тәрбияли алсак иде, Аллаһ йорты, мәчетләребез буш булмаса иде, һәм мәчетләребездә дә Коръәннәр укылып, намазлар укылып, дуалар кылынып, шулай ук махсус бүлмәләрдә никахлар, исем кушулар укылып, шулай күркәм иттереп халыкка Аллаһ диненә хезмәт итә торган урыннар булса иде, иншаллаһ. Мәчетләр гыйбадәт йортлары. Анда сафлык, иминлек, анда рәхмәт фәрештәләре. Барыгызны да мәчетләрдә рәхмәт фәрештәләре каршы алсын дигән теләктә бүгенгә сау буллашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.